Kulumko tako bukuk song sana ni musung mani ke hai si nai di tini sini tako khorok sa langma choi thaw ka bor sak sak ni langma no bo chorina ro kha mane sini kok bor koi sana thang kotok soro oi thika abo nai di problem jotone life no phayo kisa kotor kobang ba baksa chikon am to joton life no phayo but surrender khlai ama hai ke nijini life no pairi mani abo solution ya tako bukuk song nai di tini chini tako khoroksa gulshan jamatia nai bini langma chokha bo heart kamjor ni bagai bo soimanli ani bagai torture ang jagai saisung bo suicide khlai thayani nangkha but one suklia je bini uklugo je tongnai rok bini ma pha bini hanok song borok bumtui jingjalo ungnai bo bumsukhe dukho kosto nangnai hini tini sak sak ne dukho jodi ang saisung je dukho manani nango jodi kono problem oi thanga angke so o dukho na ang saisung nai tongri mai adiba tamni bagai ani logi wo ang tai baki family rok no bo dukho ri nai ni want to na nangmani among ge kaisa selfishness hunjago tini borok khoroksa jodi suicide khlai angke amo selfishness hunjago bini sago maya krui hamjangma krui si hini manu amo jid si hini manu mane kaisa zid Jibono phano ke bono phano happy klaiman glak tini jit ingma baisi bo tini langma choi thanga bini to pai thanga bini to bai tata angai thanga tobo khe tamo je togo je thang tongna rok ni bagai busuk bukha kosto ongno tini salchaya sara jibon borok bukhao khep ngi ma tongano je chini sajala kaisa ba chini saja kaisa amtui tongmani si kunia ni bagai tini langma choi thanga ni o hama hai selfish ingya we kaham khaini wan sukdi jodi problem khanke o problem no rectify khaine wan sukdi instead of taking your life ning sak ni life no pairi riya we bumte kheneng rectify khlaiman nai amosi nang chai tokna nang nai amosi kaisa himmat hanjago amonesi takat hno amonesi phan hno chung jodi phan krei chung jodi kamjor ngai thanga dil ngai bukha chung borok ngkha dukho mano dukho nango dukho rimano dukho nayu mano amono kaisa amono hno borok जोंहा माइगेन सनामि रहजा किंतु साइसुं नि बागैले तावान सुक बायदि ताखौ बक सं स्पेशली द यंगस्टर्स आं नरनो कोइना मुचुंगो जे अमो हाइके तावान सुक दि जे तिनि नों काइसा बरक बाय किसा प्रॉब्लम मानि बाय काइसा सामंगो नों फेलिंग मानि बाय निनि सेल्फ नि लाइफ नो पाइरि रननि तावान सुक दि निनि उक्लुगो निनि मा फा तंगो निनि जायदि तंगो निनि दारा मनाय बाय जतनो तंगो बरनि बागै वान सुक दि निनि साकनि बागै वान सुके फानो बरनि बागै फानो गथां तंगनानि वान सुकदि जे प्रॉब्लम अंगे थांमानि नो फेस खालायगांगे जे जत्तो प्रॉब्लम नि सॉल्यूशन फायो फेस खालायांगे जत कोन प्रॉब्लम नि सॉल्यूशन फाइगलाक हायने बगे आं मा साव ताखौ बुक सं स्पेशली मनाय संनो अमो हाय स्टेप नानानि ता वान सुक जाबादि नायदि तिनि छिनि ताखौ खरकसा जस्ट 17 इयर्स सिकुबो kaisa dukho nangma bai bini langma naikhiga bo sasukhiga tobo bo wan suglia bini ma phani bukhao tama choli nai borok bum thike tongnai tai sara jibon bumsuk dukho ma tongnai abo wan suglia bo a wan sugeni baga bo pitini langma naikhiga bo bini logi bini mang kathir hona baga chini team sing busuk ma khaprum ka jotto kisu tam formalities ma khlaika busuk rang khorcha ma khlaika aborok wan sugya tipra sarok basini youngsters rok aborok nong kai pogi thangbayo aborok tang baidi ta sukong manai song please aborok no ignore khlaidi jesepono problem tori thangtung emon kono problem kre je nang solution khlaiman ya problem engkha to o problem no bhaike solution khlainai abono wan sukdi aboni bagai no kaham khayei jotto bai kok salaidi ba nang saisung bujilia angke tai khoroksa borok bai discussion khlailai nini bukhane dukhono share khlai gangke nini bukhane dukho haina pai thangnai hani bagai saw manai song takhok bukuk song tai ata song jesepon borok je zit tui tongnai rok je sak ni langmano sasui khina heni wan song rok ni bagai ang koyo bukhabai please amo hairok ta khlaidi amo hairok ta wan sukdi jesepon failing tung तीनी से फेलिंग फनो खना नंग फेलिंग लाग हमने बगे हंजाको जो होता है अच्छे के लिए होता है बट मरना अच्छे के लिए नहीं होता है
नों थै थांगा माने थै थांगा लांमा पाइ थांगा नों कथां दंगै जेसक सामुं खालामगोन जेसक नों रेक्टिफाई खालामगोन का आबो सिनि सक्सेस नाय आरो सिनि सक्सेस रमजागनाय आरो से नों हिम्मत वाला हन रमजागनाय दिनै दुख काहिनी न नों फ्यूचर सानानै थांगा नों मोसे मोनैया नबा मोनैजासे मुचुङनो अमो हाई सिचुएशन नों थांगा सो केबो गिव अप ताख्लायदि मनाय सं ताखौ बुक सं प्लीज आनि आसनो कयमुं निनि साकसाकनि जित निनि साकसाकनि जे दुख काहिनी न तुयै साकसाकनि लांमानो ता सर बायदि ता खिबिदि हमसुनां साना मुसुं ताखौ बुक सं जों तो जेसे क्लाइमानसा क्लाइन तंगो चिनि त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन नि तुयै जे बरकनो चुंचुबाय मानो चुंचुबाय बो तंगो एम चुबाय बो थांनाय तिनी सिनि ओ ताखौनि मांगथै लांमा चमानि मांगथै बनबो चुं रहरि रेखा फुंनि सिमे खाप्रुमै सारेक जरा खाप्रुमै ने रहरि रेखा जत किसु फॉर्मेलिटीज पाए ताकि एटलिस्ट बिनि फैमिली नि बररक फानो बिनि मांगथैनो नुकथं हनै बिनि मोखां थाइसेफोरा नुकथं हनै तामनिगे बरक जदि नुग्रो गियान गांगा बरक कमाय थागा हनै वान सुगनो एन्ड बरक अलवेज नो वान सुगि तंगनो कि काइसे सिनि साजला तंगो फादर हास्टो तंगो हनै वान सुगनो अमनि सेंटिमेंट्स तो तुइ जे संतिनि चिनि त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन जे थानसानि मोटो जे त्रिपुरा सारकनि बागे जों सामुं खायनायनि बागे प्रमिस खायमानि आबोनो जों कन्टिन्यू थांबाय दङ जों खालायबो थानाय हामबाय जोंनो ताव जराते लगेरि तंगनि बागे खा खालायो जोंबो तेबो फानमानै तेबो सामुं खायमानानै नाय चिनि त्रिपुरा सारकनि बागे आसुना ताव बुक सं जतनो खुलुमका हामबाय चिबाय जतनो का हाम तंबायदि एन्ड प्लीज आनि कोखनो मुजु नारक बायदि इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।